Dobar dan i dobrodošli. Nalazimo se u opštini Lebane i danas smo posetili crkvu Svetog Pantelejmona u selu Rafuna. Crkva Svetog Pantelejmona smeštena je u podnožju Ilijinog brega, pored Rafunske reke. Do nje se može doći iz pravca Lebana preko sela Šarce i Vranovce ili putem ka Medveđi preko sela Šilovo. Međutim, put je izuzetno težak, posebno u kišnim periodima, kada je crkvi moguće prići samo pešaka. Iako nema mnogo zapisanih podataka o njenom nastanku, poznato je da je crkva podignuta u 19. veku, što je čini jednom od najstarijih hramova u ovom kraju. Posebno zanimljivo je što su prilikom iskopavanja temelja za novi zvonik pronađeni još stariji temelji, što može značiti da je na ovom mestu postojao verski objekat još pre 1885. godine. Crkva je nekada bila posvećena Svetoj Trojici, ali se ne zna tačno kada je promenjena posveta Svetom Pantelejmonu. Ipak već pre Drugog svetskog rata 9. avgust se obeležavao kao crkvena slava, što znači da se od davnina ovaj svetitelj smatra zaštitnikom hrama i sela. Crkva je jednostavna jednobrodna građevina sa poluobličastim svodom i pokrivena crevom. Unutrašnjost nije oslikana, ali poseduje dragocene bogoslužbene knjige, kao što su Sveto evanđelje iz 1896. godine, Apostol iz 1898. godine i Službenik iz 1900. godine, koje su danas sačuvane u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Iako skromna i sakrivena od pogleda, ova crkva nosi veliku istorijsku i duhovnu vrednost i od velikog je značaja za okolna sela jer predstavlja jedini verski centar ovog dela Jablanice. Pošto sam ovaj video zapisao na Badnji dan, u šumi iznad crkve naišao sam na domaćine koji su sekli badnjak, što mi je bilo posebno drago. Pozdravili smo se i nazdravili kako dolikuje, pa ću sa običajem sečenja badnjaka završiti ovaj video. Džepče. Daj samo glava na manje. O, da manje. Daj mi vino. Gdje si pomerio ove flaše? Ovdje i dogodile. Šta mi to biti da ja policajci? Pa daj tu. Bravo. Ajde, dobro. Ajde, vidite. Srećan badnjak, srećni badnji dan. Nadam se da vam se dopao video i da ćete u znak podrške zapratiti kanal i lajkovati video, a mi se vidimo na nekom narednom putovanju. Do sledećeg viđenja, pozdrav!